Bazdarên Mirgewer dest bi koça xwe kirin. Koçerên werza havînê hem kêfxweş in ku dikarin bo heyamekê li çiyayên sar li biniya Bozê Sîna bimînin, hem jî dilgiran in ku hikûmetê rê nedaye wan hemû pezên xwe bi xwe re bibin û tenê 6 rojan jî mafê mana wan li zozanan heye. شيء روجانو بيك ساعة زيادة إلى بن أبيت كذا خلافك مثلا كابرا زندگيه به حيوان تصوريد بابا وقتی أس لمنطقه که محروم لحمه تشتكي شولام دامداری و کشاورزی بید آیا چه حق انصافیه أس دارای سه حیوان بم تمجاوزا خدا نشیم چه سری حیوان بینم ده حیوان خواهد چلی بکن بگیر ما گنده یا بفروشم به هر شێوەیەکێ بە وان خیوەتên xwe li zozanan hildan. Wê jiyaneke sade û seretayî li wan çiyayan dest pê bikin, lê saxlem û tendurist. Heywana solake niye berxevê gere şîrê û ciwan e meselan sawa niye zêde şîr asol boş e. Şîrê pezê Kurdî, avakanî û berfa keviyan di vê havînê de nasîbê her kesê nîne. Bêrîvanên Mirgewer giliyê li geştyaran dikin ku zozanên wan pîs dikin û ziyan digihînin pez û malatên wan. جماعتونه تنام لوبید تشخ پیس کردن خر چه تجربه نیلا حیوانی مخر نخوشه هنی تشتی پیس بخوتن مثلا أنا كتينا كيف ليلة بين شنبه الجمعة قلت باري خوب ده يعني والوسر ملوكات كان يعني تقال ساعة الأشغال أجيك كو أشغال كانت شو فرق جنيه Ew her wiha giliyê ji hikûmeta Îranê dikin ku tevî sînordarkirina pezdariyê tu alîkariyeka wan jî nake ji bo derzî û dermanan. نه کمک اومد که نه درماناتش تا داده ما درماناتش هم خود کردن از گرونه ما پیچینا بیم که شوشا درمان 150,000 انصافه درزی لازمه حب شربت اتشتیده تو لازمه او برن و او برن برین مستر کرن او برن و او برن برین مستر کرن Ev zozan mînakeke ji zozanên dinyên Rojhilatê Kurdistanê ku koçer rastî gelek zehmetiyan tên. Lê dîsan jî pezdarî her pîşeya herî li pêş e ji bo wan. Di riya ajeldariyê de ew ji çiya û zozanên xwe jî xwedî derdikevin.